Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Kajing yo vote jong Kyrtong gaseng BJP, HSPDP bat TMC hake election Sohïong constituency kakam duna banya Kaei kabalayo da ubudam Nota. Kadkum kajing ken balayo na election commission of India. Doi ibo budam Nota ulayo arspa nyo pu vote kat baki Kyrtong ke BJP, HSPDP bat TMC layo mar saupo riu pu bat prapu kendai vote. Lada ken langi ka vote bayo kini kilai ngut ki Kyrtong ubudam Nota udang tam da prapu way vote. Hakani ka election Kyrtong ke UDP uba sensyar ku paroi lingdo thaba ulalong nong job hakabaw layo man khor hadu khanri wajar hri spa nyo pu handai vote baru balawan baar ude Kyrtong ke NPP uba samnen manyang balayo khatlai ajar spa asan punyo vote Kyrtong ke Kongres uba S Osborne Karjana lawan balai da kabayo 1000 nyo spa hri pu vote